101 FM. BFM. Ngoba ningilwisa nina ningilwisela into engingazazi ufuna ukubona kothina bani hawo njengoba ningithakatha nina Beautiful FM, you're tuning in with DJ Caretaker 101 on Radio FM. It's a beautiful day, it's another day, another dollar. We are live at BFM radio station. DJ Caretaker. Sikhulumisa ke nenzaba ke lapha crime prevention baphelele endleleni wena seke kulenyanga yomthando ke CBFM asiqhamuke nala itopic ke lethi ke crime prevention ke mlaleli sizama ke ukunciphisa ke uqala ke ukuthi singabunciphisa kanjani uqala sithi tekela sithi siyaqalata ke siphosile ke lapha ke angeke uzimele ngoba ngingwele ndala kubalaleli beBFM phila bengilwisa impilo lapha ngihambe sevumilo wangidala ngeke siteke balaleli beBFM naba ibuka ngilangize ngibhalanse ngimfunga ba lapha ke ka Facebook kuleli page lethu lelithi BFM Caretaker babeseke bangena ke baqhubukela ke ngale ke boxini abanye ke basebatheleka khona nga WhatsApp ke kanza ukuthi ke sasihlelembisa ke nalaba sibukile ngala bathi ke asiqale ke one at a time sitawuthi ke sithi sisalungiselela ke ukukhuluma ke nalesikhulumo lesitawukhuluma naso on the topic let's crime prevention sisitabe sisalungisela ke kulamanye amalanga noma kulesiye isikhathi kuthi ke sithole ke umthetho hayi njengoba ungibona ngumntwana wesonto mina ekhaya siyakhola thine baningi bashilo bangifune thune ngiyadlala ukuthi bakwadi ke kusifundisa ke crime prevention ukuthi ungadivikela kanjani ke sisalungiselela kubheka khona lapho ufuna kubona nyovinjwa ngibani sinethethisho telsake ekhaya sidawuthi ke siqalata inkinga yemsakazi livila kabi sidawuthi ke siqalata ke sithi sisaqalata ke sisabuka ke sendani loyo ke lo tawusikhulumisela ke le topic esisalungiselela ngoba ngelokuqala mlaleli siqale saqala lazima umkhulumadima salungiselela in fact sitawugcina sihlekile bemthetho sifiso sethu ukuthi sigcine sithole mabunya police without after sikhulumisela nenzaba crime prevention DJ Caretaker wakadlamini ke lohlelo naye BFM radio station 101 FM sisalungiselela nje kungena ke moyeni nalo tasichazela ke ukuthi singadivikela kanjani ebuqaleni mbonga wakadlamini ke satakulungiselela loyo akulethele ke sikhulumise sakhamuti sakhona khona la kangwani DJ Caretaker 101 FM ngithakathela into engazazi ufuna ukubona kothina bani ujalo ke mlaleli ke DJ Caretaker ke mlaleli ke sazama kuhlanganisa ngala kuhlanganisa ke lo sikhulumi sethu lesita sichazela ukuthi siyakubeka kanjani ukuqala sisalinzeke yena ke lo sikhulumela ke crime prevention yabona njengoba ngila kade babe ngizama nabanye baphelele endleleni wena kanti uzithembe ngani ngefethe yawume kancane manje kumele
ke sabuka ke liwashilami lapha ke ithi ke masinyane nje sidabe sinaye ke sikhuluma ke line ke sisebenzisana laso ke sisiqhishisa ke crime prevention. Nawe ke lapho umlaleli ke ungatilungiselela masinyane sidabe sisemoyeni. Sisabuya ke emisebenzini lapho sibuya khona noma ke sisaya emisebenzini depending ukuthi thina ke isithola singakuphi balaleli be Big Up simthanza kakhulu ke kungako ke sidanilethela ama topic ngokuhlukahlukana kwawo ke eBig FM bakhala kakhulu ke balaleli njengoba ningithakatha yenza baye gender based violence bathi ke sintshontshile asikayithathi yonke kufanele ukuthi siyithathe yonke. Bakhalile ke bakhala ke atho ke basho bathi bacela ukuthi siphinde sibuye gender based violence bathi singasithola naleso sikhulumi lesiselele esifana njengalabo lesesikwenda njengamanje lesitavele nje sibe specific ku gender based violence. Ekhaya sakhola thine baningi bashilo bangifune thune manje lomlaleli ke sikatheke ukuthi ke basinyane ke bonenjinela bamlana bangitsheleke ukuthi sisemoyeni ke naso ke sikhulumi sisazama ke kuhlanganisa ke bosonjinela ngala mlaleli BFM yansanza ahayi inkinga yemsakazi livila kabi Shalela kunaka nje nibilo tebantu kodwa sengani Mine ngumuntu kulwajo Okay ke bonjingela bami ke sebangitsinzile lapha ukuthi so vele ke ukhona ke umlaleli kweselayinini ke sidawuvele simbambe ke umlaleli ngicela ukuthi nibambele kancane ke sisahlanganisa labonjingela ngala bonjingela bami sebavele ke bangihlanganisile ke naye ke lode losilethele lenkulumo asivele sikumukele ke emlaleli elayinini njani asiyaphila sakadwa njani wena siphilile nathi ke ngicela ke sichazele balalele ukuthi sikhuluma nabantu akabantu usuka kuphi okay lona ngipesizwide lowathiwa ngasonkondlo lohlelo usuka enzaweni yaseMbabane kuMakwalala. Okay, Phesi Zwide. Phesi Zwide. Asikumukele ke emsakadweni eBFM Phesi ke sibonga kakhulu ke sonkondlo ukuthi uthathele lithuba lokho ukuthi ungaba ngulomunye lokhulumisa ke icrime prevention ke sihlokweni esincane seBFM sakulenyanga kwinyanga yothando. Bongasichushisa uthini wena ngecrime prevention ngeyakho iunderstanding? Okay, crime prevention kwami ngibuke ukuthi njengoba even lakithi lakangwane nje kwanza kangaka mgebengu ngaba influence ukuthi unciphe info ngathi nciphise sikhathi sekuvulwa kwamabhara nciphise netikhathi lekuthi bantu batsha ngazi emgwaqweni because lokwanzisa ugebengu even lakangwane ukuthi ukhanza umuntu ungatholi ebusuku semgwaqweni so bese uyathukana nawe ukuthi lo muntu loyo ngabe ude indlula ngalala khona noma ude ekhaya sithi ngamkhanza phistele emgwaqweni abantu labo official vele nangengcameni mhlawumbe ubude phuma emsebenzini tafike angibhebhedele angibamba uthinza indzaba lemcoka kakhulu lapha ngokuva uthinzana indzaba yokuthi mhlawumbe umuntu utidlele lawo mandi lambonjwana ikakhulu ukhanza ukuthi abantu balahlekelwa noma ke ukhanza ukuthi umuntu osothi khanza usebungotini bekuthi naye angalimala because umuntu losadle kakhulu nje kulamalanga kunesihlahla kunale fruit lelidliwako kulamalanga ukhanza ukuthi lo muntu usothi faka naye engcupheni bongathini wena ikakhulu kulabo labasebenzisa lamandi ke kuze batogwema kucala nabo. Okay, labo ke labasebenzisa imandi langathi sekangcolisiwe langala labese athi akhinya betha umcondo lebe ngakusho yibo ukuthi asibake nawo basinabasuka emakhaya babe bantu labatitshela ukuthi ngesikhathi lesinguthi lapha ngibuya endlini ngesikhathi lesinguthi nami la ngikhona khona ngiyasuka ngoba inkinga esikhathini lesiningi nyalo umuntu usuka nga6 endlini ngathi asaya ejwaleni sayadlula abangani bekuthi tawubuya mhlambe nga12
kanti nawe ke sizamele ukuthi sibambisane sinciphise esikhathi sasebusuku sokukhisela ebusuku sizamele ukuthi injongo enjabulo na wonke sikwende la emini kubona wonke umuntu futhi lapho kuneba safe khona nemaphoyisa akhona sefudane akukulwane kwathola cause angeke upite iphoyisa ebusuku nawe ulifaka engcupheni kulimala. Siyabonga Zwide Nkosi yami. Yathi lamagama lo wakhulumako akhomba ukuthi umuntu lobofivela utimisele kakhulu ngokuthi usherishe kwenda ukuthi amaswati abe safe. So ngekubuka kwakho wena njengoba sobalile ukuthi ufuna sigweme lokuhamba kakhulu la ebusuku, asesikhulumele ke naba labaphuma ke emsebenzini njenganyalo nje sesi approacha isizini yokuthi sesida usukumisa busika. Ukhanza ukuthi mina vele emsebenzini ngiphuma ngalo 6 nomunye uphuma nga7 lomunye kente kaphume nanga9 sekuba mnyama kakhulu. Magama mhlambe lobo ongawendlulisa wena kuniketa leti 7 nyalo sengikhuluma ngomuntu osoka ukuthi bongamtshela ukuthi akende njani ukuze ahlale asafe. Okay, lapho kungaba yipho lelikhunyana bathi kube kahle ukuthi nangabe emsebenzini uphuma mhlawumbe emsebenzini date uthanzele ukuthi ube ngumuntu labantu longathi uphuma nabo la msebenzini nambandlela yinye nhlanganisele leyo mali ukuthi uqashe leyo khumbi noma leyo muntu wethabona sathe ebusuku inihambise ngoma kuze uphephe wena kufanele nawe ucabange better ngithi nje kufanele ngive ngathi kungaba ngcono lokuthi lebantu baye babuthisana ingcokwana bathi 70 ngoba phela vele bashayise ebusuku baqashe leyo muntu labantu abayibhadala ngenyanga ukuthi mhlawumbe ibahambise ibabeke emakhaya ngamunye ukuze wonke umuntu aba nesiqiniseko sokuthi ufike ekhaya aphephile futhi wafika kahle. Yes, siyakuva. It's BFM radio station. You're tuning in with DJ Keteka one-on-one. Sihleti ke na Phesi lapha ke Mbabane. Uthi Mbabane Mbolonjeni musi noma umawhalala mlaleli wami. Sorry ke lapho ke usuka lapha ka ngumawhalala ke Mr Phesi wakazwide. Sikhulumisa ke na indzaba ke uphepha ukuthi uhlale ungilophephile ngwane CBFM sithanza umlaleli. Phesi siyabonga kakhulu futhi kusipha emagama la nekuhlakanipha ungisongondlo wakangwane. Ngifuna kwendlulela lapha ke kunabo kwama car hijacking. Okay kona kusete lokunganani lesikubonile ebuqaleni betimoto kwebiwa kwetimoto kangwane. Kepha nje ke bokukhona lobo ngakusho ukuchushisa abashayeli labafise kuthenga imoto utaphinze bese sewungithi ke kancane kunaba labe batinkomo sine nje lapha eBhunya sine challenge kakhulu khanze ngokuthi basebela tinkomo bongathini nje kusherishela labafuye tinkomo nalabo labasebenza lo msebenzi wekusibukela tinkomo. Okay, ekakhulu ucale ngalathi motweni asesike sibe abantu aba-avoida ukuhamba sothwana ebusuku ukuthi umuntu ugibela imoto uyethwana noma ngathiwa uphumelete la uphuma khona zama ukuthi manje lisinalishonayo likushonele unemuntu la ungakhona ngale moto yakho futhi esikhathini esiningi lasinaka kahle emuva abantu laba banjwe inkunzi etimotweni ukhanze umuntu bekayifana la ekhathi emotweni ngeke bekude lebekangakwenza labantu baningi ngaye bayamhlasela nje ukuthi amagama ngizama ukuthi asesike avoid ukuthi emotweni ube wethwana noma kuthiwa ustressed kanganani avoid ukuthi ube wethwana futhi avoid ukuthi nasemotweni usebenzise indlela because labaningi bese bafuna indlela ekujubela la ebusuku khanze ukuthi akasahambi ngehighways ufuna hamba phasi kwamablow so zama kusave isikhathi safika endlini. It's much better ukuthi umuntu ahambe indlela leshikhanyako liconzile nekuthi uzame ukujubelisa kanzi kunemgodla ujubelisa khona. Yes, ngiyakuva nami ngishaya sipikile ke lapho. Let's avoid the shortcuts because the shortcut vele inobungozi. Ngiyakuva Zwide. So sichushise siba senkundlela semhlambanyathi mayelana nokulahleka kwetinkomo. Ikakhulu nje sikhulume unaba labasibukelele tinkomo kakhulu lababuka letinkomo lesimo sinamaswati sithi ke labalusa tinkomo bese ngesilungu ke bathi ke ma livestock controller. Okay, lapho ngacala ngalaba labalusa lensabeni
labantu salentsabeni because liningi labo nabo kulabanye labane corruption because labanye bakhona kaze ukuthi bayade usinkomo point abhekapi ngibo labahambise inkomo manje sebenangazi babantu inkunzi bamucwatha inkomo etintsabeni ngithi labantu sale inkomo lentsabeni aseke kunciphele ukuthi sicatshe umfana esikhathi labafana labakhona lamabaleni lapho khona lamakhaya kube ngibona bangazi bakhatha inkomo ngoma bona banale sisekelo kusemfuyo yasekhaya kumele lingalahleki lifa lethu kumele lingalahleki ihlale likhona bese sengibuya sengidakulabani ngathi balethe imfuyo la emakhaya lapho ngithi ibo kuncane lengingakusho noma vele khanze ukuthi inkomo bakhiphe mhlambe esibayeni kusebusuku balele bathi asebazamile ukuthi baya bangibeke ekhashana kakhulu ngiyavuma asiso ibole lenhle layifitana ekhaya because ineliphunga lesitheni kepha asibangathi bawo bantu laba sibaya basonzenzela khona sitaba semkhanyeni nasebusuku kodwa ngisho bakhayisile ebusuku esikhatsanyalo ukuthi kwaba nabo gesi na ukhayisa nje libala lakho kuyakhanya yonke indawo sebake basibeke ngasemkhanyeni lesibani noma esihlupha ukuthi bathu simaswati sihlupha ngohlezi letibaya tethu sicela sibeke ngale masitheleni bese kuba likhulu ukuthi sibone lemfuyo naselahleke ebusuku umuntu angafika kuvele sibaya iphume ihambe donke singakaboni ngoba vele sisifihlile nasesibaya. Hayi ukhulumile Zwide siyakuva siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho ke Zwide ngosiyami uthi nje bongasicitha une BFM sizama ke kwakha kwethu ke nathi CBFM sizama futhi nokupromoter mathalenda phindze futhi sibukele nalokutasita singimango ngalelinye ilanga sitakufaka ke emoyeni mhlawumbe sikhulumele tuku elikhono lakho lolendako ukuphilisa ngoba singisevile ukuthi usonkondlo mavikini laphelile lesinana abanye bosonkondlo lebesinabo nabahlabeleli cishe nje singumlibalo yaphambili sibonga kakhulu ke amagama nje longawabhekisa ke esiveni mhlawumbe kukhuthatha sive kuphileni ke sesingakabhekisi ku crime stop noma ke ku prevention of crime. Lengakusho esiveni sengikhuthata ekakhulu ekuphileni ekakhulu ngathi sikuthathela kuyakha ubumelelo ngoba zonke siphila nje sibaka yakha ubumelelo. Yes nangakusho ukuthi lapho ngathi noma ngathi wabediva ukuthi amandla ayakuphelela asokuthi tshele ukuthi angeke mina igama nje lengalisho siveni ukuthi angeke mina ngihlule naye umuntu naye ubulalela atisho yena ngokwakashaya sakhe sikuba angabukho sephelena angabukho umngane angabukho umdala kubuke yena athi mina ngeke njengoba ungibona ngumntwana wesonto mina ekhaya sakho so tivele ke mlaleli ke nami ke ngiBFM presenter ngithi ke angeke mina lesi station isithatha ngisibeka to a world status siyabonga kakhulu Zwide ukuthi ke usiphe lawo magama nami nje sekavela ngifaka umfutho ngoba lesi siteshi lesincane sacecabetela ke nesifisile ukuthi siwaside emaswati asitakale naso sitawusitakala ngokusitakala kwamaswati sibonga kakhulu Zwide niqhubeke niphathe kahle niphile ngokuthula lapho lingakhona sale kahle msakhe siyabonga ke mlaleli ke kuphuma ke lapha ke Percy Zwide elayinini ke besikhuluma naye ke indzaba ke ye crime prevention utivela ke mlaleli ke lelijale ke lijale liselincane leli mlaleli ke litalilungiselele that ke siyaqhubutela ke ukuthi ke balaleli ke ukungichaza ukuthi ke siqhamuke lapha inkundleni tekuxhumana sisuka naye ka Facebook satsilikela ka WhatsApp base siyahlala phansi siya arrange la seliyavela lelisuku sahlala emoyeni sakhuluma nawe sitholakala ke lapha ka YouTube channel uvela ubhale ukuthi BFM radio station yamthola ke DJ Caretaker uyawabona ke ama episode lesesiwendile lapha ke yalandzelela ke one of it today utayithola nalena uthanza ungathanzi umbonga kaDlamini ithi ngithanza nonke emakhaya ke besilethele topic leyo ke le topic lena is for the month of February sise towaletha lamanye ke mlaleli ngithangicizelele ukuthi selihlelweni lokuthi sihlale phansi one on one neliphoyisa laseBhunya besifisile ukuthi sigcine sikhulume naso sakhulumisana namaphoyisa ukuthi singathola nini isikhathi sokuthi mhlawumbe
besingalithola ke liphoyisa lesixwayise nge-crime prevention ezibe ngisakhuluma ke ekuqaleni mlaleli wami ngibese ngishaya ukuthi bese sokuyangena ke elayinini ke phesi lapha bengikhuluma ngale indzaba yokuthi ke mlaleli balaleli be-BFM bathi ke indzaba ye-GBV siyikhulume kancane kungathi singaphinde sibuye kiyo. Ngidawucela ke balaleli bami ukuthi ke siqedze ke le topic of this month. Sitawubona ukuthi sesikhwiza kanjani ezisaqhubeka nemisebenzi. Sitawuzama ukuthi simthole lo mgqugqudeli noma ke simthole loyo lofanele ukukhulumisa indzaba ye-GBV isingene emathunjini ayo njengoba silungiselela kungena emathunjini ayo CBFM nayi yaka crime prevention sitayikhulumisa ke sibuye ke lapha ke emagameni ke alejali liceda kuphuma ke manje lelinguye ke phesi wakazwide sonkondlo wakangwane balaleli lelitshali ikhulume ukuthi ke asesiyekele ukuthi nasiyonatha sihambe ebusuku. Ngathi nami ngiyasifaka sitembu lapho asoyekele ukuthi na uye etshwaleni bese uhamba ebusuku utitshele ukuthi utawuhamba sekuvaliwe la etshwaleni. Ungathi uhulumende ngiyathi ukuthi batawuzonda abalingani bami noma ke bantu abasistagini seyouth batawuzonda ngokuthi why sithi ikhathi tekunatha tshwala dincishiswe. But nasesibuka kakhulu mina nje banenge bantu labangilahlekele etshwaleni labanye bagcine bangcwatshwa ngendzaba yetshwala. Ukhanza ukuthi umuntu uhambe ekhaya athi umuntu lo etshwaleni 1 akagqoke emtimbeni 2 umuntu lo tawufike anathe le 3 umuntu lo phethe silimato uthi uyejabula but uphethe silimato. Nami ke ngiyasifaka stembu kakhulu lapho ke sitawucela nje ukuthi lababuke lemithetho bazame ukubuketa lapha ke etshwaleni kakhulu lapha siyalimala lapha etshwaleni futhi ke siyatraineka out in terms of ufuna indlela tekuchubekela phambili. Waphindze wakhuluma ngokuthi ke uyekele laba labaphuma emsebenzini ebusuku abayekele ukuthi umuntu utawuphuma ahambe yedwana ahambe aye emkhaya ahambe aye lambe ngile ngakuthi fahla lokho ukuthi nophuma emsebenzini zama ukuthi uhambe in group nangabe kuthutane la niyakhona nangabe it is a long distance mhlawumbe from 10 to 13 kilometers zamani ukuthi nomela labo zubaleni bathola ko babancane but uma selihlangene nabangu7 nayithola leyo 7 seater zamani ukuthi ke nibhadale loyo le 7 seater labo bo 10 rand abomthatha anibeka anisuse anibeke endzawo ngaleyo ndlela maswada uphepha sibonga kakhulu nje kulejana kaZwide futhi ke kulokunye mlaleli likhulumile lathi ke la sesikhulume ulaba betimoto labahamba bashayisa ebusuku mhlawumbe nangabe unemoto mhlawumbe wena usebenzela lapha kaMontigo usuka kaZondwako noma ke usuka eMatheni mina nginemoto iprivate siyagibela sibe ngi3 thola abantu babe 3 mhlawumbe sitawushayisa ngafast 12 usuka ka-engineering nesilungiso umshini sesiyashayisa half-past 12 ebusuku asigibele lapha emotweni yami bathi laba nabathathu babese nabo phela bakhumbula ukuthi imoto ihamba ngagasoline babese bayasilekelela lapho which is a good point mlaleli kwabese ke ukhulumela ke indzaba yetinkomo kulahleka kwetinkomo wathi ke laba labalusela etinzabeni asebayekele buqili ngokuthi bona bayaganga basensa tinkomo tethu waqhizelela ngokuthi mhlawumbe akube umuntu wasekhaya lo tawukwathi uyinaka lengomo athi ukuthi lokhu thina sikhule sathi ukuthi ingomo libhangele emaswati asesiyekele ku-adapter into yesilungu ngoba asibo bona belungu singaphila njengebelungu kepha iqiniso lithi asibo belungu asingalahli inzabuko yethu ngalamafisha nje bekasho lokho umfokazwide waphindze kwathi ke asikulaba balikati betibaya abayekele kwakha tibaya ekhwaqe vele ke tibaya sisekhwaqe lekhaya sisekhwaqe le la ngisuka khona engwezisabe sisekhwaqe likhali setuso nasendasi sizwe zodibana kwashokhokho bayeza sebemi ngaphesheya bayeza amaqhawe esizwe bayeza sebemi ngaphesheya bayeza amaqhawe
I wanna be there. Sharing the same dream. I wanna be there. But we don't understand each I other. wanna be there. We're on the same day. BFM radio station DJ Keteka ngumbongo kadlamini ngishwabula nje inkulumo ke yakhe ke phezulu lebemnanzi kakhulu emandleni nami ngiyethemba ukuthi mlaleli ngelizile lonke asizame kusoze tatibaya ke kakhulu sine bangala indlela somhlamba nyathi silahlekelwe kakhulu nabo makhelwane bethu bomangqonqo nasephoqosini silahlekelwe kakhulu ingomo silahlekelwe kakhulu ingomo asizameni nje kungayo yonke indlela ukuthi ke si-avoide nathi ukuthi sitifake-ke ebungotini ukuthi silahlekelwe imfuyo yethu. Siyabonga ke mlaleli-ke, siyabonga ke lapho-ke lijana selendlula ngamagama advisor lathi utitshele nje ngokuthi mina angeke ngize ngihluleke. I am not going to fail what I'm doing. It's BFM DJ Keteka umbongo ke loyo wakandla mina usuka lapha-ke kazondawo. Yebo ke mlaleli wami ke ngiphethwe ke esikhulwini ke sakamaseko. Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi sakho mlaleli ke nalo ngiphesona ke namuhla. Eyivala lezozo ngiphuma kanje. Ngitawubuya mlaleli ke ngayo same topic ngizama ukuya lapha ke ngishare emaqomini yokukhuluma ke nalabemthetho. Yibe ukuthi ngubani lesingamthola ukuthi sikhulume naye emoyeni azame ukusifundisela. I don't ever see black and white. I speak in the wicked family. Sizama ukufumayela, sizama ukuthi ke That's up in the economics. To me it's very simple. sibe safe singumhlaba yazo ukuthi sinthaza nonke siyesigcine ngamagama lathi singaqala ngaloko lokunqane esinawo. BFM radio station tuning in DJ Keteka Said I wanna be there. Sharing the same dream. I wanna be there. But we don't understand each I other. wanna be there. We're on the same day. I wanna be there. In this together we celebrate. I wanna be there. So many countries. I wanna be there. Many languages, many people. I wanna be there. Brothers, sisters, stay united. No give up, say it out in love. BFM. 101 FM.